درود به همه بیننده های عزیز و ارجمند تلویزیون ورزش. این شام در برنامه فوتبال تاجیک از برآمد یکچین منتخب فوتبال تالاری تاجیکستان در جام آسیا نتیجه گیری میکنیم و مهمان این شامینه ما سرمربی منتخب تاجیکستان اوید به فوتبال تالاری پیرو واحدوف می باشد. خوش آمده. میخواستیم علت های ناکام گشتن یکچین فوتبال تاجیکستان در جام آسیا را از شما بشنویم. سلام و درود بپویم با تمام تماشاگران تلویزیون ورزش مخصوص با مختصان برنامه فوتبال تاجیک. امیدهای زیادن ما اگر باقیاز با سال 2024 که در جام آسیا خیلی خوب برآمد کردیم، امیدهای زیادتر هم برای که حالت جسمانی و روانی بازیگران بهتر بود. آمادگی خوبتر بود، آمادگی بسیار آمادگی خوب بود. برای این همه چیز تاثیر می‌رساند. ما با دسته ازبکستان خیلی خوب بازی کردیم. امکاناتی در لحظه آخر روز تماشا کردیم، گلزنی داشتیم. بله. با دسته ژاپنان همون اشتباه‌های کوچک با نتیجه تاثیری کلان رسوندند. بازی استرالیا از جهت جسمانی و روانی خسته شدن بچه‌ها. برای که آن حالت جسمانی که ما در آسیا 24 داشتیم در اینجا نداشتیم. برای که امیدها زیادن. اگر بگیم ما چمپیونات ماه آگوست آغاز شد. چمپیونات تاجیکستان. لیگ فوتبال میدونید که بازی انتخابی است. بعد از بازی انتخابی جام آسیا است. ما مثال روز 24 اکتبر یک جلسه گذرانده بودیم با همه مربیان و روبریت لیگ که کوشش کردیم که چمپیونات تاجیکستان تا 25 28 دکتبر باید به انجام رسد. بعد ما یک 10 روز استراحت کنیم و از روی نقشه از روز 5 ژانویه باید آمادگی را در دوشنبه آغاز می‌نمودیم. همه مربیان بودن. ما سببش نمیدونم برای چی روز 25 26 تمام نشد. بازی فینالی تو 5 بازی شد. ما 4 ژانویه آخرین بازی رو گذروندیم. بعد اون جامعه گذرانده نتونستیم در شهر دوشنبه. روز 14 سفر کردیم به دولت اندونزی. از آمادگی بسیار شب بستگی داره. برای که ماهی دکتبر یک روزای فیفا بودن که ما باید حتما بازی میکردیم و برای لیگش در بازی نکردیم که لیگ تستر تمام شود که ما آمادگی باید خوب باشد و بازی با استرالیا نشان داد که اون آمادگی که ما داشتیم سال 24 ما نداشتیم. برای که از جهت جسمانی را ما بچه‌ها خسته شدن. یعنی از جهت جسمانی خسته شدن بچه‌ها رو چگونه معنیداد کردن ممکن است پیرو جان؟ ببینید که همین بچه‌ها همون بچه‌هایی بودن که سال 2024 بازی کردن. همگی یک سال دیگر پشت سر شد. مسلم است که آمادگی ها البته یک تکان دیگر میبخشند با بازی، اما همه بچه‌های حرفه‌ای هستند. ستاد مربیان حرفه‌ای است که از ورطه‌های خیلی مهلک هم برآمده است. چی گفتن ممکن است که خسته شد؟ ما از روز 28 با فکرم اکتبر ما هر 4 روز بازی کردیم. 2 ماه بازی میکنیم، 3 روز استراحت، روز 4 بازی 2 ماه سون چند تا بازی میشود. بازی به حد بسیار تام بازی جام شد. مثلا سال قبل جام تاجیکستان بعد از چمپیونات میشد. این سال در بین چمپیونات کردن و وقتی که ما در اون جلسه که همه مربیان جمع شدیم با بازی‌های جام بازی‌های پول فینالش یک بازی کردیم. بعد از بازی عبارت میشه یک بازی کردیم که تستر تمام شود و بازیگران یک 10 بازی از استراحت کنن و آمادگی 100% رو آغاز کنیم. لیکن وقتی که 2 ماه 3 روز پس بازی میکنید بعد بازی‌ها بسیار دشوار، بازی فینالی بسیار دشوار بود. بسیاری بچه‌ها با همین اوسپوی نه چندان کلان همشون در وای بودن. اونا گفتن 100% همشون آماده بودن. دشوار است. وقتی که فوتبال به حد بسیاری بدم است این ضرر دارد با فکر من. ما همین نتیجهش رو دیدیم. من فکر میکنم که ما در بازی با ازبکستان بسیار خوب بازی کردیم و اینجا امکانی برد داشتیم. بچه‌ها بسیار خوب بازی کردن. ما حالت‌های گلزنی خوب هم داشتیم. اما متاسفانه مساوی بازی کردیم. اما از همین مساوی شما که دست رو خوبتر میدونید، حالت فیزیکی و روانی بچه‌ها رو خوبتر میدونید، از همین مساوی کرده شما قناعتمند بودید؟ بازی اول که بود شاید مثلا امید به اون می‌بستیم که هم اکنون در ما میتونستیم غلبه کنیم. امکانات‌های ما در لحظه آخر بسیارتر بود. لیکن از ازبکستان یک خال گرفتن این نتیجه خوب بود.
баро ки ӯзбекистон дастаи семи чорми осиё аст. бале бале. бо ӯзбекистон хеле хуб бозӣ кардем, лекин чизе ҳаст ҳамон аст, лаҳзаи голзаниро истифода бурда натонистем. вақте ки бо ҷопхонам бозӣ кардем, мо бо бисёр мураббиён дар ҳамон як меҳмонхона будем, суҳбат бисёр мекардем бо ҳамдигар. як чизро қайд кардам мураббии Афғонистон, Маҷид Муртазо, ки ҳамин вақте ки шумо бозӣ мекунед, худбоварии бачаҳо камтар аст дар лаҳзаи голзанӣ. худбоварии бачаҳо камтар аст. яъне ҳуҷумҳои мо охир надоранд. ҳамин астанд. ҳамин лаҳзае ки мо бояд гол занем, ҳамон имкониятҳои голзанӣ созмон метиҳем, лекин ҳамонро ба гол оварда расонида натавонистем. хуб бибинед ки инҳо ҳамон бачаҳое ҳастанд ки дар ҷоми осиёи қаблӣ ҳам хело баланду болову хуб бозӣ карда буданду мақоми чорум гирифта буданд. хуб мо дар чемпионати ҷаҳон бозӣ кардем. оё ҳам ҳамон тарсу ҳарос доранд? ба назари ман дар бозиҳое ки масалан бо ҷопон бозӣ кардему бо ӯзбекистон бозӣ кардем, ба назари ман дар чашми онҳо ҳамин ҳарос набуд. аммо шумо хубтар медонед. тарсу ҳарос нест, на бо ӯзбекистон, на бо ҷопон, на бо тарсу ҳарос надорем. ман фикри шахсӣ ман аст ки ҳолати ҷисмонию равонӣ таъсир мерасонад. мисол як омор, соли 24 дар чемпионати осиё мо дастаи дуюм будем ки аз ҳама бештар зарба ба дарвозаи ҳариф задааст, баъд аз дастаи Эрон. аз ҳама бисёр мо зарба мезадем дар ҳар бозӣ. якум ҷо Эрон буд, Эрон қаҳрамони осиё буд, бисёр буд. дуюм даста Тоҷикистон буд. мо вақте ки бозиро таҳлил мекунем, ҳолатҳое ҳастанд ки бозингарон бояд ба пеш раванд, ба пеш намераванд. кӯшиш мекунанд ба пасро ба қафо кунанд ва тӯбро идора кунанд. ҳолати ҷисмонӣ нақши бисёр муҳим мебозад. яъне мондагишон ҳис мешавад. мондагӣ ҳис мешавад. барое ки 2 моҳ бозӣ кардану баъд бе як танаффуси калон, бе истироҳат, бе барқароршавӣ ба мусобиқаҳои сатҳи осиё мо бояд як омодагӣ хуб бояд равем. омодагӣ бояд омодагӣ 100% бошад. хуб файро бибинед ки акнун ҳамон ҳолатҳое ки мо бояд хуб омодагӣ медидем, ҳамин ҳолатҳо ба миён омаданд. яъне имкон набуд, вақт набуд, чунки лигаи мо идома мекард, бозиҳо идома мекарданд. хуб дар ҳамин ҳолат ман фикр мекунам ки шумо лига, албатта мутасаддиёне ки ба ин кор муваззафанд, бояд як маслиҳати мушаххасе мекардед, дар ҳамоҳангӣ як коре мекардем ки ба ҳар сурат масалан андаке вазъ хубтар мешуд ё ин ки масалан баромади мо хубтар мешуд. лигаи футзал бояд бо ҳамоҳанг бошад бо тими мунтахаб. чароне? албатта бояд бошад. мо ҷаласаро ҳамон ҷаласае ки якачин миллат ҳам муҳаррифӣ мекунем. 24 октябр мо ҷаласа гузарондем. бо ташаббус ман ки мо даъват кунем мураббиёнро, мо ҳозир агар дар як ҳафта як бор бозӣ кунем, мо чемпионатро тамом карда наметавонем. бояд тезтар тамом кунем ки бачаҳо дам гиранд ва як омодагии хуб бинем. барои асоси ҷоми осиё аст, тими мунтахаб аст. бале, дуруст аст. ва як чизи дигар аст. вақте ки мо қиёс мекунем бо ӯзбекистону афғонистону дигар давлатҳое ки футзал бозӣ мекунанд, тими мунтахабро мо бояд лигарам қиёс кунем. бале, аз лига бисёр чиз вобаста аст. албатта, нест? албатта. бояд вазифаи асосии лига аз рӯи низомнума ва бояд вазифаи якумаш дар тарзи ҳаёти солим, ташвиқи тарзи ҳаёти солим, оммавӣ гардонидани бозии футзал, тайёр намудани бозингаро барои тимҳои мунтахаб бояд ҳамин бошад. чароне? албатта. лекин ман ҳамчун сармуравии тими мунтахаб бо лига маслиҳат мекунам ки бояд нақшаи тими мунтахаб вайрон нашавад. мо аз рӯи нақша 5 январ бояд омодагиро оғоз намоем. наметавонем аз рӯи нақша кор кардан. иллаташ чи аст? савол ба ман нест, савол ба роҳбарони бояд лига бошад. бошад дар вақти муносиб мо ба онҳо савол ҳамин гапи лига шуд. лига бояд як тахвин бозиҳои аниқ бояд дошта бошад. вақте ки мо мураббиёи хориҷӣ дорем, ҳозир мо ҳама гапа ба лига бурдем, ба вақте ки мо ноком шудем, ҳамчи сармураббӣ ҳам масъулият ба гардан мегирам, сафед намекунам. лекин вақте ки мураббиёи хориҷӣ дорем, бояд лига тахвин бозиҳо аниқ бояд бошад. дар он пресс-конференсия ки пеш аз ҷоми Тоҷикистон буд, мураббии сипар ҳамин саволро якум дод. бояд рӯзҳои фифаро ба инобат гиранд, рӯзҳое ки тими мунтахаб ҷамоат ба иномат гирифта шавад. ҳамашро бояд бошад, ҳамаш ягон мушкилӣ намешавад. лекин мо ин чизро намебинем. вақте ки лига тахвин бозиҳои солонаро мекунад, бояд ҳамашро маълум бошад ки мо оғоз мекунем мисол 1 август
1 декабр бозии охирон бояд бошад. бо рӯзҳои изофа мисол ҳама чиз бояд бошад. бале бале ҳама дар он тақвим ҳама чиз бояд ҷой гирифта бошад. тими мунтахаб ба он дастовард ноил мешавад. розӣ ҳастам роҳбарони лига ки саҳми шумо ҳаст ҳама вақт саҳми лига аст. лекин вақте ки ба нокомӣ дучор мешавем саҳми шуморо дар ин аст. бояд фикр кунед андеша ки мо чӣ кор кунем ки тими мунтахаб як мусобиқа аст мисол дар соли 2026 буд чӣ хел барнома кунем ки тими мунтахаб хуб баромад карда тавонад. аз ҳамон ҳайате ки шумо доштед бо худ бурдед ба қавле ки ҷамъ кардед розӣ будед? Масалан ҳамаи он нафароне ки мехостед ба ҳайат ҷалб кунед тавонистед ё ин ки бо иллатҳои мухталиф чанд нафар бозӣ накардед? агар он бозигароне ки ҷароҳат гирифта буданд натавонистем даъват кардан ҳамон бозигаро ба фикри мо беҳтаринҳоро даъват кардем. бале бале як чиз дигар аст ки мо бозигаронро аз рӯи бозиҳое ки дар чемпионати дохилӣ мекунанд интихоб мекунем. бисёри бозигарон бозиҳое ки дар ҳаминҷо нишон метиҳанд дар тими мунтахаб нишон дода наметавонанд. дар пеши назари шумо ҳамаи дастаҳое ки дар серияи прои мо бозӣ мекунанд ба қавле ки ҷилва мекунанд. хуб аз нигоҳи ҳирфавият легионерҳое ки даъват мешаванд чӣ гуна дар музаффарият ва муваффақиятҳои дастаҳои худ саҳм доранд ва бачаҳои маҳаллӣ чӣ гуна саҳм доранд? ҳамин аз нигоҳи коршиносии шумо аз нигоҳи ҳирфавии шумо чӣ гуна аст? ҳамин ба қавле ки ман ҳамин дараҷабандӣ агар бигирем то кадом дараҷа легионерҳо масалан саҳм доранд то кадом дараҷа бозигарони маҳаллӣ? агар ҳамин соли гузаштаро ба 50-50 барои ки мо фақат такя ба легионерҳо карда наметавонем ки дар майдон фақат 3 нафар иҷозат аст аз рӯи қоида ки легионерҳо як омори дигар аст. мисол дар 5 бозие ки мо бо дастаи Сипар дастаи Сору компания бозӣ карда бозии финалӣ барои қаҳрамонӣ аз бозӣ 14 гол зада шуд. 12 голи аз ҳар ду даста легионерҳо задагиянд. қариб 90% зиёд мешад. 90% голҳоро зиёд мешад. пас куҷо 50-50 аст? немаи оморро овардам бозии финалӣ. ман ҳам мехостам ҳамин оморро лекин легионерҳоам бе бозигарони маҳаллӣ наметавонанд бозӣ кардан. мусаллам аст ки наметавонам. барои мисол ман ҳамин як ба истилоҳе ки паси додаи Файзалӣ Сардоров дар бозие ки баъд наказато гол заду ҳисоб баробар шуд. бубинед бале бе инҳо намешаванд аммо манзур ки масалан шояд онҳо ҳирфавитаранд. не мо легионерҳоро бар кадом мавқеъ гирифтагӣ ҳастем. мисол дастаи Сипар легионерҳо хати пешанд ҳуҷумкунандаҳошон асос гирем қариб дифоъгар надоранд. як дифоъгар аст ки бозӣ мекунад. хати ҳуҷуми ҳама дастаҳо легионерҳо ҳастанд бисёртар. аз ҳамин лиҳоз лекин легионер сатҳи легионер аз бозигари маҳаллӣ бояд баландтар бошад. барои ма легионер аст. бале вақте ки даъват мешаваду пули зиёдтар аз бозигари маҳаллӣ мегирад бояд хубтар бозӣ кунад. як нигоҳ ба ҳайати мунтахаби Тоҷикистон як ташвишро пеш меорад байраҷон баростӣ ки мисол агар нигоҳ кунем киро дар мавқеи ана ҳамин бачаҳо боз аз дастаҳои бозӣ мекарда дар чемпионати мо дидан мумкин аст. мо ҳол беҳтаринҳоро ҷамъ овардаем аммо дар хотира ба истилоҳи дигар зери қалам киҳо ҳастанд ки мо умед бандем ки масалан фарз кардем дар ҳолати зарурӣ онҳо ба майдон меяну ҷойгузини инҳо мешаванд. агар ҳозир мо мақсад гузорем ки мақсади асосии тими мунтахаб иштирок дар ҷоми ҷаҳони соли 2028 бошад. фикр мекунам мо ин мақсадро дошта бояд бошем. аз ҳозир бояд як барнома бошад ки бозигарони ҷавон бояд бисёртар бозӣ кунанд. бале бозигарони ҷавон дар дастаҳои худ бояд бисёр бозӣ кунанд. мо интихоби бозигарон бошанд. лекин як чизи аҷоиб аст ки соли чандум аст мо дар кумитаи футзал аъзои кумитаи футзал ҳамин пешниҳодро мекунем ки бозигари ҷавон ҳатман бояд бозӣ кунад. ҳатман кумитаи футзал қарор қабул мекунад ҳатман бозӣ, лекин қарор иҷро намешавад. ман ба ҳамин чизо кумитаи футзал вақте ки кумитаи футзал ин як мақоме аст ки ҳама қоидаҳо пеш аз саршавии чемпионат ҳамун чӣ навигариё ҳаста ҳамонро ворид мекунад. лекин мо ҳаминро 4-5 сол пешниҳод мекунем. ҳатман дар ҳар як даста дар ҳар як бозӣ бозигари ҷавон то 19 сола
حتما باید بازی کنه. شما خودتون همین قاعده رو در سورا رعایت میکنید؟ نه، ما دعوت کردیم و پیشنهاد کردیم که همه دستا باید داشته باشن بازیگر جوان. اگر ما 7 دسته داشته باشیم، 2 بازیگر جوان باشد، 14 نفر بازیگر هست. باز یک مشکلات اساسی است که ما سنت الله فیض چند سال است؟ 18 ما یو 20 دسته نداریم. یو 20 یو 17 ما وقتی که با همسایه قیاس میکنن ازبکستان و قرقیزستان 19 یو 19 دارن، 17 دارن، 15 دارن، 13 دارن. ما نداریم. لیکن ما همین را وارد کردن میتوانیم که دسته لیگ اولی، لیگ سوپر لیگ ما نمیکنیم. وقتی که پیشنهاد میکنی روزی میشون، قرار قبول میکنن، بعد روبرت لیگ میگه مربی روزی نشید، واش روزی نشید. چه این روزی نشید؟ وقتی شما قرار قبول کردی برای پیشروی فوتبال. شاید پیرو با اندیشه شما یگان اصلاحات کلی لازم است که مثلا همه این چیزا تغییر بیاوند و همکنون ما با مرحله دیگر بگذاریم. منظور من در سال 2014 در همین لیگ همچون مربی فعالیت کرده. 2014 امسال لیگ ما شروع شد از سوپر لیگ از سال 2014. هم مشکلات از اول بودن. هم مشکلات که سال 2014 بودن حالا هم هستن. یک مثال یاد میبرم. مثال همین 2 روز پیش جایزه سوری بود. باش. شما هم اشتراک کردید. بله. با تمام با همین جامعه فوتبال فهمیدن که همین انتخاب بازیگران بهترین رو از روی کدوم معیار رو و کی انتخاب میکند. یک نفر است. اگر گروه باشد کدوم گروه است که انتخاب میکنن بازیگران بهترین رو. شما عضو این کمیته نیستید؟ ما عضو کمیته هستیم، لیکن کمیته فوتبال انتخاب نمیکنه. اونجا در مراسم هم حیران شدن. عضو کمیته از من میپرسن، من از وی میپرسم. اگر رهبریت لیگ خودش انتخاب نبازینگر با کدوم معیار ها؟ کدوم اگر از روی پروتکل هایی که کمیسرانی بازی میکنند اگر وای باشد که از روی پروتکل بازی، لیکن از روی پروتکل بازی باشد بازیگر بهترین سال رو کمیسران انتخاب میکنند. فکر کنم درست است. من با عزت نفس هم کس رئیس نیستم، لیکن ولایت‌ها هستند که دسته بازیگر 2 دقیقه بازی میکند، حساب 5-0 است، میبرد 2 گل میزند، 7-0 میشه، بازیگر بهترین را به وای دادگی است. لیکن از روی کدوم معیار خوب میشه؟ مثلا من اگر همچون مربی سورو کمپانی دویم سال ما قهرمان میشویم، بازیگر بهترین از تیم حریفای ما میگیرم. برای چی؟ اگر به اندیشه من بازیگر بهترین به همون بازیگر میتونن که نظر به همدستاش فعالتر بود و سهمی او زیادتر بود برای غلبه کردن، برای قهرمان شدن باید بهترین بازیگر باشد. یعنی همین چیز اظهار ناراضگی شما محض در همین است یا اینکه در یک نکته دیگر هم هست؟ نه، کی انتخاب با از روی کدام معیار ها؟ باید این چیز شفاف باشد که یا باید اوازیتن کمیته فوتبال است. دیگر رو هست که میتونن مربیان قطعی کاپیتانای دسته وابسته‌اند. لیکن این چیز باید شفاف باشد و همه فهم باشد. ما زید نیستیم که مثلا بازیگر بهترین تیم مثل اقبال وسیزاده مبارکش باشد. مثلا سال گذشته محمد شریف یعنی با پرابلم نیست، مشکل. لیکن همون روند انتخاب چخیل است. باید شفاف باشه. ما دونیم مثلا در فوتبال کلان کمیته اجرایی فدراسیون فوتبال این مسئله رو بررسی میکنه. بهترین ها رو در فوتبال همین یک میشد که یک روند یک نظامی معین باشد که اونجا لیگیانری بهترین هم از دسته شما نبود، هرچند که نکزات مدعی بود. همین جامعه فوتبال هم اگه ممکنه که نکزات رو میگیرد، برای که سهم نکزات رو برای قهرمان شدن مثلا با این لیگری ممکن زیادتر باشه. لیکن بر فکر شخصی من بازیگر لیگیانری دسته سپار اگنالدو بهترین بازیگر بود. مثلا برای همین انتخاب کی انتخاب میکند؟ وقتی کمیته فوتبال نمیدوند که انتخاب میکند. باشه، من فکر میکنم که ما و شما رو مسئولین فوتبال کشور میشنوند و البته در حالتهای درکاری در وقت معین برای ما و شما این جواب رو خواهند گفت، یا اینکه شاید شما که عضو این کمیته هستید البته به گوش شما خواهند رساند که اصولا همین مراسم چگونه برگزار میگردد. ما برمیگردیم سر برآمد تیم منتخب. خب اکنون چی باید کرد؟ این چمپیونات آسیا راحت رو برای جام جهان نمیداد، اما در پیش چمپیوناتی هست که ما رو میتواند راهنمون سازد به جام جهان. چی باید کنیم که من همین علت ها نباشند، من همین صحبت های مثلا
نگرانی و اظهار نگرانی و مثلا بعضا به قولی که گله ها نباشند. اول لیگا باید لیگای فوتبال یک نظام خوبی اون تخمین بازی را داشته باشه. همه رسوی فیفا که تیم منتخب با یگون حریف بازی سنجش میگذارن به نظر گرفته توانند. مو از همه خوبش در یک هفته باید یک بار بازی کنیم. بسیار دولت ها میخواه بازی میکنند. یک هفته یک بار یا دو بار بازیش درست. مثل روسیه، پرتغالیا و قزاقستان در یک هفته دو بازی میکنند. دو بازی پای هم. برای ما دشوارتر است. مثل پیش در یک هفته یک بار بازی میکنیم. باید هم خیلی بازی کنیم. نظامش باید معین باشد. برای که لیگا وابستگی کلان دارد. بله بله. بازی ما مربی خارجی دعوت کرده. مربی در بسیار دسته مربی خارجی هستند. باید همون نظام باید باشد که بازیگر وقتی که با تیم دعوت میشد باید ما در اونجا حالت جسمانی حرکت کار نکنیم. فقط با این تاکتیکی کار کنیم باید این بازی کنیم. وقتی که بازیگر میبیاید حالت جسمانی هر بازیگر هر دسته هر خیل است. باید یک باشد همون چیزا. اگر ما خواهیم که در جام اسیای آینده خوب برآمد کنیم فرق نداره مربی کی میشود من میشه کسی دیگر میشود سیستم آماده کنی بازیگران باید معین باشد. بازیگران جوان باید باشه. بازیگران جوان رو باید بسیار جلب کنیم. باید حتما باید بازی کنند. و البته مرحله های آمادگی پورا معین باشند که در کجا کی میشود. ما باید دونه مربی باید داند که من مثل از 1 اپریل شروع می شود چمپیونات آمادگی شما یک ماه قبل سر میکنن که تمام می شود. همه چیز رو ما دونیم. ما این چیز رو نمیدونیم. اکنون سوال مطرح این است که این موسم رو تقویم این موسم رو میدونید که چی هست؟ ولی با فکر کنم از رهبریت لیگ فوتبال باید پرسیم که کی آغاز می شود کمیته فوتبال کی برگزار میگردد و چمپیونات کی آغاز می شود؟ چمپیونات کی آغاز می شود چی پیشنهاد دارن اونها برای پیشروی فوتبال در تاجیکستان چی پیشنهاد میگم همین باید تحلیل کنن که همین سال 5 سال 4 سال چی شد باید با چی پیشنهاد کردن میتوانن که فوتبال با پیشتر شود باید همون پیشنهاد داشته باشن ما باید برای که دستا بسیار باشد باید کار نکنیم شماره دستا زیاد میکنیم دستایی که سطح لیگ نیستن میبینن بازیکن بعد 20 تا گل میخورن 25 تا گل میشه بعد میگن باید با بازی نمیبینن و 5 نفره با بازی میبینن یک چیز دیگه رو من مشاهده کردم در همین بازی‌های فینالی برای جای سوم استقلال با امالبانگ بازی کرد یک بازی کردن دو این بازی برای چی نشد مثلا امالبانگ برای که بازیگر نداشتن بازیگر رو سیب گرفتن همون 5 6 نفره که بعد بازی میکرد بازیگر نداشتن این حالت باید نشود هر دسته حتما در هر یک بازی باید 14 نفر از روی پروتکل بازی است باید اشتراک کنن بله وقتی که همین چیزا رو باید تحلیل کنن و پیشنهاد کنن بله رهبریت لیگ اساسی برای پیشروی فوتبال رهبریت لیگ جواب رهبریت دیپارتمنت فوتبال است مثلا دستایی که من با عزت ناس هم کسان میرسن دستایی که ضعیف‌ترن باید در لیگ سوپرلیگ باید بازی نکنن یک چمپیونات که شدی دوشنبه تشکیل کنن که در همون جای اول اشتراک کنن اقتدار اشتراک کردن دوران ندارن بعد که شد بعد بیان در سوپرلیگ بازی کنن حاضر کدام دسته دلخواه بازیگر جمع کنن میتونن در سوپرلیگ اشتراک کنن شما دسته جمع میکنید میگم ما در سوپرلیگ بازی میکنم تمام میبید بازی میکنید ولی سطح لیگ ها باید معلوم باشن مثلا عالی فرضاً مثل فوتبالی که عالی لیگ جوانان باید تشکیل کنن چی مشکلی دارد لیگ جوانان تو 20 سال لیگ تشکیل کنن بازی کنن بازیگران از جای مربی منتخب میتواد بازیگر انتخاب درست مثلا من در تقویت گفته های شما همین را گفتنی هستم پیرو که وقتی که ما دعوی آن میکنیم که ما ملت فوتبالی هستیم وقتی که ما دعوی آن میکنیم که مثلا ما فوتبال را میتوانیم واقعا اگر از روی برآمدی یکچین ما این چیز قیاس کنیم واقعا ما میتوانیم ما در چمپیونات آسیا خوب بازی کردیم در چمپیونات جهان شرکت کردیم همکنون باز هم دعوی آن میکنیم که ما در قطار بزرگان فوتبال دنیا در چمپیونات جهان شرکت میکنیم ما باید این کمبودی ها رو نداشته باشیم ما باید آری از این کمبودی ها باشیم که
футболи мо воқеан дар сатҳи баланду боло мо бошад? як мумкин ҳамин иқлими мо табиати мо бошад ки бисёр ҷавонони болояқат дорем. мо ягона дастае будем ки дар ҷоми ҷаҳон дар сатҳи ҷумҳурӣ ягон мактаби варзишӣ дар ягон мактаби варзишӣ ягон гурӯҳи футзал нест, лекин дар ҷоми ҷаҳон бозӣ кардем. бале вақте ки ҳамсӯҳбат мешавӣ дастаи ҷавонон даъват мекунанд, мисол биён бозии санҷишӣ бозӣ мекунем, дастаи 17-солатона биёрем, мо мегӯем надорем, ҳайрон мешаванд. чӣ шумо дастаи 19-сола 18-соларо доред дар ҷоми ҷаҳон бозӣ мекунед, баро ки бачаҳо бисёр бачаҳои болояқатанд. бале ин ҳам яке аз вижагиҳои футзали тоҷикистон аст. ҳамин аст. камбудӣ ба фикри худмон лигара гап задем, ин маънои надорад ки ман худамро сафед мекунам ҳамчун сармураввиди мунтахаб, лекин агар мо хоҳем ки оянда рушд кунем, бояд ҳамин камбудиро ислоҳ кунем. бале бояд ҳама чиз муайян бошад, ҳама чиз бо тартиб бошад, низом, агар низоми ҳамун раванд бошад, баъд пешравӣ мешавад. дуруст, қабул. дӯстони азиз арҷманд, мо як суҳбате доштем бо Пайрав Воҳидов, сармураббии якачини футболи толории Тоҷикистон, ки дар ин суҳбат мо як нав натиҷагирӣ кардем аз баромади мунтахаби Тоҷикистон оид ба футболи толорӣ дар ҷоми Осиё. барои суҳбат ва ҳузурашон дар барномаи футболи тоҷик ба Пайрав Воҳидов изҳори сипос. саломат бошед. дӯстони азиз, дар ҳамин ҷо барномаи мо ба анҷом мерасад. хайр.